whakaiti toki au he tangata e tāia te kukume i ngā kare a roto o te tangata. I always knew though, if a choir sang it, I knew that suited because I could imagine all these harmonies and the way choir singing is structured, I knew it would fit. Tamariki noa au I roto I nei mahi, engari ētahi wāka ko tahi tau te roa ki te whakaoti I tētahi waiata. Koia pia te tino hiahia o te tito waiata ne, kia ako te marea I tērā waiata. Here in the Auckland Town Hall is this magnificent Great Hall, considered to be some of the finest acoustics in the world. Some of the best composers have played here, think Elton John, John Lennon, but today we're here to give you an insight into some of Māoridom's finest composers. Our young up-and-comings, te reo Māori, who have imagined creations that rival some of the best in the world. They're young, they're hot, they're onto it, and we're here to bring you their songs today. Kia kōrero hia e au tēnei mea te mahi a te wairua. I au e whakaro ana mo te tito I tēnei waiata, manawa ora, I whakarere au I toku wairua kia noho ki runga o Pukepoto. Kia ora, Dad. Nā ko Pukepoto te wāhi e takoto ana tōku pāpā I tēnei wā. Nō reira, ko te mahi a te wairua tērā. O hine mutu ki roto rua. Te roto taurikura o etahi o ngā toa o te ao haka, me ngā kaitito. Ko ngā whakaaro mo ngā waiata rereke, ka humai I te ao e noho nei tātou. Ngā take rereke o te wā, ngā take e ngā kaunuiti ana e au. E hara I te mea ka ata noho, ka ata whakaaro ki tētahi kaupapa motuhake, engari ki te tau mai tētahi kaupapa ki roto I au. Ka whakarongo ki te whatu manawa, ka tahi ka whaia. Ko te kaitito ki au he tangata e tāia te kukume I ngā kare a roto o te tangata. He whakarongo hoki ki ōna kare a roto. E tāia e ia te whakaputa I e rā ki ngā kupu, ki runga I te pepa te aha rānei. He kai kōrero paki waitara, kai kōrero pūrākau. Kia rete! He akonga o mua a Kerea Marawa ko tenga I te kura kaupapa Māori o Ruamata ki roto rua. Ko tō rāua reo tuatahi, ko te reo Māori. Tino kore nei e oti I te tuhinga ko tahi. Tamariki noa au I roto I nei mahi, engari ētahi wāka ko tahi tau te roa ki te whakaoti I tētahi waiata. Ētahi wāka tau mai ētahi kupu mo te whiti tuatahi. Kātahi ka kōnatu katoa ngā whakaaro. Ka pau te ono marama, ka tai mai ētahi atu kupu. Te nuinga o ngā waiata kua titoa e au, ka whakaaro hia tētahi rangi I au e tuhi ana I ngā kupu, kia hāngai te wairua o te rangi ki te wairua o ngā kupu. Koira te manako. I te mea kai te mahi ngātahi mātau ko aku hoa, ko tana whea whauwhau mā, ko rātau ngā mātanga puoro nā reira. Ka whakatakotoria te tū āpapa o te waiata,
ōku ake whakaaro, te wairua e hia tia ana, me takurangi, etahi wā ka muku a takurangi, e kore take no te rangi, etahi wā ka pupuri tonu ki tētahi wāhi o tērā rangi, engari te nuinga o te wā, mā te mahi ngātahi ka tau, ka mātua toka. From there, started from there. E hiranga nui tō tanawhea i roto i ngā waiata. No, you do this. Tino koi tana taringa, tino koi tana hiningaro ki te ao puoro, ki ngā rangi rereke, ki te whakatau i tētahi rangi e tika ana mō ngā kupu. Manawa ora. I titua tēnei waiata nei te tau 2001. I tino rata tōku pāpā ki tēnei waiata. Tērā pēr he whakahihi nō nā nāku anō i tito. Hoi anō, ko rāua ko tōku māma tērā, ia wā he hui, ia wā ka kōrero rāua, ka huri mai ki au me te mea, tenga, manawa ora. Nā ka hoha au i ngā tau mai te tau 2001 tērā. Ka kaha aki rāua ia hau ki te waiata i tērā waiata. Engari, kua kite au i nei, nā a rāua aki i ora ai tēnei waiata. Ko taini, ko atareta, wera i mate i taua wā, he mate manawa. Nā reira a hau i whakamahi i wēnei kupu a manawa ora. Kia taia e te tangata te tiro ki tōna ao, mā reira e ora ai ia. Roto iti, te wāhi i whānau mai ai te tīmatanga o te waiata kua horo. I te patu ke rātau i te rori ki tūranga nui a kiwa mo ngā whakataetae, kātahi ka hou mai te rongo, kua hinga tō rātau kau mātua a rāwirirangi tauira, mā te mate manawa. I te he katoa ngā rā, kāre tonu i te whakapono ki tā mātau i rongo ai. Hoi anō i a mātou e tatari ana ka whakatangi hia mai e tana whea tētahi rangi, ētahi aho. Nā i tērā wā i te titiro mātou ki te pari o matawhaura. Nā kua horo katoa i te kaha āinga mai o te ua. Nō reira aha kua kāre he kupu hei whakaatu i te āhua o te haehau te ngākau, koira ngā kupu i puta, kua horo. Me ara wāke ka whakahouhia tā rātau waiata tira, ka haere ki tūranga, i te manawa pauri tonu, engari ka manawa ora i runga i te ātāmira. Ko te mahi a te wairua pia, e ārahi ana i a mātou. Mā te mātua rongo i tērā momo wairua, e mohi wai rātou me pēhea te whakaputa i e rā kare a roto. Koira te waiata makau a Anko Rauri, i whakatauria i tika ana kia waiata tia tērā waiata ki te motu.
pāpā no tērā I mate manawa. Grave's looking clean. He mate tēnei kei te tino ngau I te iwi Māori. Nā reira he kaupapa pai tēnei te manawa ora ki te hiki anō I te wairua o te tangata o te iwi. E taia ai e ia te whakaaro mo tōna hauora hoki. Miss you heaps. Koia pia te pāinga o tā māua hanga I ngā waiata, I ngā wāhanga o te tū. Mai, koroe, kiwa. Wāhanga matua ki au ko te tito I ngā kupu, o tira I ngā rangi, ngā oro ka whakaputa a waha, māna tonu au e whakatena, me. Māna tonu ai e whakatena. Me anga pēnei, me anga pēnā ke, nā ko te wāhanga matua ki aia ko ngā nekehanga, ko te whiu o ngā poi, a māku tonu ai whakatena I roto I tērā wāhanga anō. No reira, I te mutungai ho te rā, ka whāngai, hiko. maiwa. How do you say that? We feed off each other. We feed energy. We feed off each other's energy and Yeah. Oh, We yes. find momentum with each other and we just jam. Yeah, that's the best thing. Ngā puna o Waiorea, koia tonu te wāhi e pupuri nei I tētahi hitori e mea ana ko The Dawn Raids. By the 70s, New Zealand was swamped by a major overstayer crisis. Dawn raids were daily sights on the streets of South Auckland, and thousands of illegal immigrants were picked up in dawn raids and deported. The islanders are at disadvantage. For example, shocked me. I nearly cried, man. It was these hard workers, these people here, they said, yeah, Tonga's hard workers. And when have been got? None, not one employer. And I said, well, I don't think it's right for them to come inside, you know, because, I mean, all the kids are asleep. A police source told me today that when people are stopped in the street because they don't look like New Zealanders, it's a sad day for the police and for New Zealand, he said. Koia pia te whakaaro matua I oho ake au me tētahi whakakitenga. Ka uma mai ki taku ruma, ka whakaoho mai au, ka ki mai I kite au te kaupapa mo te poi. Ko te Dawn Raids. Ka pēnei au. Ai ko Dawn Raids. Manukura. Now. Good girl. E hoi, aha koe I whakatau te kaupapa I reira āhua ua ke te whai kupu. Hei whakapuaki I tērā kaupapa, o tira te whai rangi. Ka pai, tamama, rua meneti, wahinema, haramai, tiki o poe. E hāngai ana ki ngā tauira tonu o te tāmātau ropu kapahaka. Ko te nuinga o rātau, he toto, he whakapapa tonu ki te moana nui a kiwa, kia poronihia. Okay, you need to move together, you need to move as one, and you need to work together, right? Ko tētahi o ngā wāhanga o te poe, he hōhonu, he oi anō, me ua ka rangona I te tino hōhonu, I te tino pauri o te tangi o te ahurea o te moana nui a kiwa. O tira, he poi tēnei, no reira I hia maua ki te ngana, ki te whakahari koe I tēnei kaupapa hōhonu nei. Timatanga o te waiatana e he haka. Nā kona I puta te hohonutanga o tēnei kaupapa. Te pauri. He whakapuaki I ngā kare aroto ka rangona. Ka mutu, ko te rangi hari koa me ki, ara te wāhi e puta mai ai te ukulele me te rakuraku. Koia tonu te wā whakanui I te tūhonotanga. O tira I te noho a te ngā iwi o Poronihia ki roto I tēnei rohe tonu. He whakanui,
he kōrero e pāna ki ngā kaupapa pērā i te Polyfest. Me te Pasifika, ko waiore a tonu tētahi o ngā kura tuakana i whakatū i tīmata i te Polyfest. Ka tū tonu te Pasifika, te ahu reo te Pasifika ki konei ki tēnei wāhi. Nō reira, no mātou te maringa nui ki te whakanui i te ahu reo te moana nui a kiwa ki roto i tēnei waiata. Me te aha, ko te Pasifika tonu i tētahi o ngā kaupapa kohi mori, mō te kura, e pai ai tā mātou haere ki ngā whakataetai a motu. Ara ko te taunga waka ki te kura o ngā puna o Waiorea. Taho tepe ki runga ngā Hea te utu o tērā? Ahua rimatara, whititara, kei te mohua he whititara. Whititara, ai, no reira mēnā, ka tā mai koutou ki te Pasifika, tēnā mauria mai o koutou waka. Me o moni ki ngā mātou taunga waka. Kia pai tā mātou haere ki ngā whakataetai. Keep it tidy, focus on the move. Tuku a te wairua kia rere. Mēnā e ngā kaunui ana koe ki tētahi kaupapa, tēnā kapua ke tērā kaupapa. Fire. Fire. Own your posture. Own your transition. We are on tomorrow. I want to see the hunger in your guys' eyes. I like marrying the words, like the story, with the music. Like, I think they have to reflect each other. They're one and the same. That's what I really love, is when you get that perfect marriage. And not only that perfect marriage, but the way it impacts on the listener. If that perfect marriage can touch, move and inspire someone,
then to me that's a great song. I've done a lot of compositions about wai. I wrote an ori for my nephew around water and how this is the world he'll be born into, and it's sort of just to teach him, to prepare him for the responsibility that we all need to take on as when it comes to wai. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place I was a big fan of MJ. I wasn't really into him until my Uncle Tarp took me and my cousins to his concert, and then next minute we were in love with his sort of music. And so anyway, when he passed, I just wanted to make a tribute. The kaupapa was pretty much about peace. He sang a lot about that. That's how it started. That's how the tune came about. And then I started doing the kupu. It's about a young woman who believes that the spirit of Ayo, of peace, has left this world. She yearns to call Ayo back, to save humanity. Ayo senses that yearning, and Ayo actually comes back to her. But then when they meet, she realizes that Ayo was always within her. When I write, when I compose kupu for a song, I'm all about pictures. Like, yeah, I like to paint pictures with my kupu. So, yeah, that's just how I write. Ka hahana te rongo ia hau e tūnei. He rongo nō hea e mārama, he kurahuna, e haku i te tangi o whatumanawa, kia rongo hia e whatumanawa. He pū manawa nō nanahi, he mana atua. I want to take my music to other spaces and other places. I always knew though, if a choir sang it, I knew that suited because I could imagine all these harmonies and the way choir singing is structured. I knew it would fit. Okay.
think it sort of touches an emotional place in me. It makes me think about people I love who are no longer, with me today. I hope that they're looking down on me and they're proud of me, of what I'm doing. So that is the calibre of composition that we can all look forward to. And blessed are we that the future of composition is safe, softly beating to the rhythm of the Māori heart. Me titiro tātou ki wā tātou tamariki moko puna. Hea te mea e hia ana tātou katoa ki te whakarere I ho mā rātou. He mea tautoko nā te māngai. Hei pāho.